ubutumire. Umuryango wa Rusumbabahizi Pierre n'uwa Iyaremye Harerimana Celestin bishimiye kubatumira mu bukwe bw'abana babo Habineza Emmanuel Eto na Nirere Alice. Ubu bukwe buzaba tariki 16 Mata 2023. Saa 3 za mu gitondo n'ugusaba no gukwa muri Golden Gate ku Gisenyi. Naho saa 7 n'ugusezerana imbere y'Imana muri AR Bigogwe. Nyuma y'iyo mihango abatumiwe bazakirirwa muri Golden Gate mu mujyi wa Gisenyi iruhande rw'urukiko rukuru rwa Gisenyi saa 10 z'umugoroba. Ushaka kudushyigikira cyangwa hari icyo wasobanuza abageni, hamagara Harerimana Celestin kuri 07 83 25 69 61. Hari na 07 88 93 62 82 cyangwa 07 83 56 56 80. Wahamagara kandi Nirere Alice kuri 07 86 11 37 96 cyangwa 07 99 32 46 60. Hari na 07 84 74 14 43. Kwifatanya natwe ni inkunga ikomeye. Twifurije ubukwe bwiza abageni bacu Harerimana Celestin Eto na Nirere Alice.